Hello guys, bakuzi ba iyo umuntu yavuga nuko atari ijya bagiye kuvuga ni ijya abandi si ijyanje. So ibintu mutamenyere ni ibintu mudakunze kubona nk'ijambo kuri service cyane udakoreraho ibiki, so muhita mubyumva. Rero no munsi ndavuga abakunzi ba Empower TV, nta kantu kahabaye nyine gusa sinkunda kuba nogaragara ku maskrini y'abandi, ariko byabaye ngombwa bivanye nuko twavuganye nawe kandi yansabye serivisi birumvikana mwire kwitanga nkuko namwe mbasaba serivisi mukandi subscribe kuri Masha TV kuri ndako turi kuri Empower. So kuri no munsi wa none rero mbere ndashimira abantu kuri Empower komeza kubakurikirana, naje mukagana subscribe kuko nimba nagize collaboration. Ndabashimiye cyane, ibintu byiza ni ibintu bidushimye cyane, ibintu bigera kure, ni ibintu bikwira isi yose, isi ya so nagutinda ko nituzi umwanya n'umwanya w'umuntu yoza, reka dukoresha umwanya tubonye. Wewe ufite amatsiko wicaye hano tegereza ibyo mvuga, yaba ari ijambo ryiza ko turi kumwe umutumirwa hano kera we yarambiwe, yihangane cyane ko ibintu biragoye. Rero kuri uno munsi umunsi utandukanye n'indi misi muraza kuyibona, yewe usubira aca inyuma mana, ni umunsi utandukanye n'iyindi ariko muragenda mubisobanukirwa. Uyu mutumirwa ari hano ni umutumirwa ari special, nawe uza kuba umorera icyatumye tuza hano. So brother, ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Ndakeneye utangire wibwira abakunzi ba Empower TV. So nje ku mazina nitwa Kamijizo, abandi mukuru wa Frank. Ndabona ko benshi baranzi n'abatanzi niyo mazina yanjye. Amijizo. Ni izina rigize rigoye cyane, ariko Amijizo ndamubaza ese uko twagusanze hano kandi hano mbona ari nk'ahantu hari sale, woba ugenzwa n'iki? Urumva icyatuzanye hano nta kindi, urabizi ko kuja mu masare taba ari ibintu bisanzwe. Urumva twaje tuje muri anniversaire ya Frank mu official, nico cyatuzanye hano. Umva gahunda niyo iyi. Biba mugabo nuba wayibonye aho waciye ajya hose. Frank M official. So Frank M official ni izina urimo kuvuga, ariko benshi batuba basobanukiwe hariya. Frank M official yoba ari iki cyawe, yoba ari inshuti, yoba ari iki? Washe kubasobanurira, washe kubimenya. Urumva Frank M official ni petit frère murumuna wanje, ni nkurikira. Urumva ndi mukuru wiwe. So waruvuze ngo mwaje kuri ni ikintu mwateguye kimeze gute? Ibisanzwe abantu babashe kumenya hariya. Urumva ni ikirori cy'isabukuru yiwe, ubwo duteranije hano kugira ngo tumutegure nyine, kugira ngo agire ibyishimo. So ni ibintu mwateguye atazi cyangwa ni ibintu mwateguye azi? Ko nje sinashatse kubwira abantu hariya benshi ntabwo bamenyereye, ariko we nka mukuru we bivanye n'igikorwa waje gukora baba bakuzi. Sinzi nimba iki kintu mwagiteguye mu ibanga, sinzi nimba abantu mwateguye bivanye nawe ukuntu nabashe kugushikira uri mukuru wiwe. Urumva ibintu nk'ibi bya anniversaire ubwo twarabimuhishe, ubwo ni surprise. Naza no kuzi waraza atazi kimuzanye hano. Urumva twabiteguye mu ibanga nyine ku buryo atabizi. Birumvikana kabisa. So ndibaza watumiye abatumirwa benshi, ni ikirori kiza kugenda neza ndibaza. Ni ikirori kiraba kiryoshye cyane kabisa. Uba kiryoshye cyane, ufata nka budget wakoze yoba ari nyinshi cyangwa ni ikirori cyo kujenjeka gusa cyo kugira ibishimbo umuntu agataha? Ni ikirori gikomeye cyane, no kurya ukiyarurira. Hakwigwa miliyoni 2 zirenga cyangwa 4 wakoresheje hano? Ni make. Ni make? Make cyane. Nawe uraza kubibona ko biza kugenda. Umva abantu baguma babyiboneye abari kuri badukurikirana ku murongo. Barabibona kabisa byose. So ndakenera ubwire nk'abantu ba Empower TV ibiza gukorerwa
unabasezera ngo mbere nuko ari naryo ryambere uje kuri screen yabo ya Empower TV ugira ikintu ubabwira. Urumva natwe turabashimiye Empower TV kandi turabizi turabakurikirana cyane kandi turabakunda. Hanyuma ibindi wenda biraza guca ku rubuga kandi abantu bose tubabwira nyine kubikurikirana. Ni surprise ya Frank M official, muraza kureba uko tuza kubisoza. Akoze cyane kabisa, asigaye abantu baragenda babona uko bigenda. Merci sana. Hello guys, tumeze neza, natwe tumeze neza, murabona twaberewe twatwitse. So nkuko muhora mutubona turabakinyi ba filme kuri Empower TV. Kumwe n'abakinyi babizi pe, barabakitinga neza cyane. So hanyuma abatarakora subscribe kuri Empower bayikore cyane. Hano uyu mwene data afite channel yitwa Muco TV, muramuyibona, tegura ibintu byiza. Abataramukora subscribe muyikore, akora ibintu byiza cyane. So uyu munsi ko mutubona hano twateguye surprise y'umuntu dukorana witwa Frank. Ntabizi, ntazi n'ikintu na kimwe. Twakeneye kumutungura. No nambagira gute nanje nawe tubane mudukurikire kugeza bisoje. Neko kwiza nta kintu na kimwe azi. Uyu munsi n'umunsi wa anniversaire ariko ntazi uko twateguye bino bintu. Muri abantu beza cyane, reka rero buri muntu agende yivugira. Neko kwiza. So murakoze cyane, ku mazina nitwa Ndayishimiye. Nkuko bakomeje babivuga hano mabuja wacu twaje kwizihiza isabukuru y'umukinyi wacu yitwa Frank, nico cyatuzanye hano. Murakoze cyane guys. Inshuti za Empower mumeze neza, natwe tumeze neza, nubwo bari babiyegereje reka nanjye nsubire mbiyegereze kuko muri abantu badukunda batwereka urukundo. Nje wavuga hano channel yanje yitwa Muco TV, batarakora subscribe, share, comment, bakomeze kudushigikira batwereka urukundo. Uyu munsi rero turi hano ku bwa Empower. Empower niyo yatumye tuza hano. Hari umukinyi wacu umwe muri twebwe ufite isabukuru usifite oya birananiye twaje kumutungura, twamukoreye surprise ntabyo azi, ariko twatekereje turavuga reka tubimukorere yishime kuko numwe muri twe kandi turamukunda cyane. Nuko bimeze. Ku mazina yaje nitwa nyine Muco TV. telefone zibiri. Okay, murakoze cyane. Gabanya mvuge. Murakoze cyane, turabegereje kuri channel yacu. Nawe wewe wakanze subscribe, nawe utarakanda turagusaba gukanda kuri Empower TV. Kuko mutubona twese twaje hano kwizihiza isabukuru y'inshuti dukorana umurimo wa filme. Turasaba muze kubana natwe mu byiza byose tugiye gukora. Ku mazina nitwa Scott. Murakoze. Hanyuma rero murakoze cyane, tugiye kurindira umuvandimwe wacu dutegereje nyiri kirori. Ntaraza, ntituzi namba twitaba. Nta muntu uramubwira ikintu na kimwe. Uwo bafite gahunda n'uyu natamwitaba ibintu twateguye arabyishura. Zatwaye amafaranga menshi, nataza arabyishura. So mukomeze mudukurikirana, mubane natwe. Muri abantu beza. None se wewe reka manza nkubaza. Kwanza reka manza aba babiri baracara abasore. Baracara abasore. Kabarashaka abagore baba diaspora. Reka manza shimire sister w'uyu muhungu ugiye gukora anniversaire uzomukunda. State arimwe mama, Imana igumugisha. Uri umugore mwiza ku mutima ku mubiri. Muri ayo. Vrema kugira ikicicaro kibi niwe. Imana yamwijura ahuri igumugisha. Nta kintu na kimwe bavuganye na Frank. Ninje twavuganye. Nawe rero ni inshuti ya Empower. Uzomukunda ni umuntu wacu tugira ku mutima. Imana igumugisha. Imana igumugisha cyane cyane. None gatwebwe turahamubera. Niwe diaspora. Yakoze kohereza. None abasore babiri ko mbabwiye bakeneye abagore baba diaspora. Mamona hari cyo babaye muri commentaire, hari cyo babaye
umuntu wiyemera umukobwa wiyemera abagana nimero yabo irahari ebana n'umwanya wabo wo kubavugisha ariko si igitangaza ko mwobakunda ntibabakunde hari igihe babaca amazi none se ubonye nk'umukobwa ndabizi guyawe ntukunda umukobwa sinzi ntabwo umukobwa mugufi so kuvuga ngo mu diaspora uwo ari we wese tu uwo ari we wese ariko guyawe guyanje ni umukobwa w'inzobe nkanje uteye neza tu ndabirenze adateye neza ntawe ukeneye oya urumvaga kubera ndaragera mu gihe cyo gushakisha nyine byimbitse hasi ndabitekereza cyane ariko uwo ari we wese twabyumvikanye tukaganira tugahuza nta kabuza tw'abana abakobwa bateye neza mwubaho aho wewe guyawe kurumva yo gutuma muri Amerika cange hano le diaspora je muri Amerika si cyane muri Amerika si cyane cyane wafatiwe hano uko oya hari ufite hano karatinyaga kubivuga ntakaberebe kuri kamera hari ufite hano wosanga hari cyangwa adahari oya wosanga hari cyangwa adahari vuga ngo arahari cyangwa ntahari bavandi turabashimiye abakomeje kudukurikirana rero kirori mwabonye ko cagenze umuvandimwe twamutunguye nta kintu yarazi yaragiye nko kurira habuze nyine yikomeje gw'abagabo ariko yari kurira hanyuma turagushimiye nawe kuba witavye twari dufite ubwoba ngo tuza ariko nawe uri umunyakirori barahamagaye ngo uze bakugurira agafanta kamwe umaze imisozi wawe wiruka uyu muntu baje nawe akonde kinywaji so hanyuma ngiye kumuha impano rero twamuteguriye abone gukata gato twamuteguriye ibi bintu wabona gutya sister wawe ujye ukugira ku mutima cheka uzomukunda yambwiye ati yavyutse ampamagara kare sanga mwape unyitabe telefone ndagukeneye cyane nuko turavugana arambwira ati nkeneye ko wategura inshuti nkazingaye za Frank niwe nza mbona mu bana namara mu mukorera ikirori inshuti zawe sinari nziza baza bampa nimero tasi bariya bose ba pianiste abo nari nzi ko ari inshuti zawe ariko namwe mwese mbashimira muri abantu beza mwabigenje neza Imana mwinjirwa umugisha hanyuma rero gift nateguye sinzi rero kuyikunda cyangwa utayikunda natohoje menye n'isoko yawe wa mukiriya wawe niwe wakwambitse ndamubwira ati ni Frank Masago rero namuteguriye surprise rero nje kumugurira ibintu nagera kuri mwe akambwira ngo tubikunda umugabo rero wari twajanye arambwira ati ntarakubona uzambara tukagereranya ariko izaro zose natoye urashima n'udashima uzaja gusubiza ariko ndabizi nanje ko natoye ibintu byiza nahaguruke mugeze impano agiye kurira Bisa kun. Izi nizo mpano twateguriye twateguye ishati n'ipantaro abantu bose nabashije bambwiye ngo ntabarako nambaye ipantaro ya jeans tureba amafoto yose wa postinze tubura jeans bikamo kugura amashati abiri ariko nushika ugashima ipantaro ugahindura ni kugwawe hasigaye ijambo ni iryawe Tushamo na kongereza mungwanje yes of course mugakiye gati hama nanjye ndabashimiye mwese ibi bintu je sinari mbizi ko bino bintu biba kubera ko programme nari mfite no munsi nariko ntekereza nyine aho novanya niyo vemire kugira ngo njana abajama kabangahe mbagurire ariko birancanga kugeza uriya mugabo twararanye turazindukana dutembera nyine nje turatandukana ngiye kuri 14 arantelefone amare ku telefone ngo arankeneye
ndashika ndiyambwira bishasha turaza neza kujya 8 niyo bambwiye uno mugabo kumbiwe twari dufitanye gahunda n'isha wari wamushakishije noneho ni ibintu tokeka umuntu arije wamushakishe no kagute ko ari we wazanye bino bintu naho ntavuze menshi yenda ndabashimiye mwese hano nta muntu utari inshuti yanje hano naje gusanga inshuti zanje zose arizo mwatumiye ni ukuvuga ko mbere na mbere nshimiye umuntu wabiteguye ari Nyabasita sinzi nimba ariho n'abandi bafatikanyije n'abandi bose ndamushimiye cyane Imana imumugisha kandi ibi bintu nyine byerekana urukundo ni ibintu nyine byakozwe ntari niteguye kubera ko nanagize n'ubwoba ni ukuvuga ko hari igihe umuntu wazamukubitira surprise ari ibintu uzi ariko nje bino sinari ko nabitekereza ikindi gihari shime sister ahatuye ndamushimiye cyane ndibaza araza gukurikirana bino bintu byabereye hano Imana imumugisha yakwifaranga kandi ndibaza ko arabizi ko mukunda cyane ndamukunda bino yakoze yabikoreye musaza wiwe kandi nanjye ndamuzirikana ibi yakoze azobikore n'abandi tuvukana ndamushimiye cyane n'abantu bose hano abo dukorana kuri Empower bose bo ndabashimiye cyane bashimiye ukwabo twadukorana cyane tugiye igipindi kimwe giteye ubwoba n'abandi bankoga ndabashimiye na bebe ndamushimiye kuba yabonetse n'uyu mwishwa wanje Macara na Joy Boy Makara ni umuntu w'umugabo cyane Makara ni umuntu w'umugabo cyane ngomezi nawe ndamushimiye Drip na Gica Bonere ndahiriwe mwese ndabashimiye muri rusange na kina mama hano mere bose Nyamuzungu na Nyamuco ndamushimiye cyane muraba agaciro cyane kandi ndabashimiye cyane ibintu mwakoze mwagaragaje urukundo hari abantu bazatumira abantu ntibabona babitaba Maisha giwega n'ibindi bindiga ni Maisha nyine iwe ni umuntu wanje turamana kandi nawe ndagushimiye kuba witabiriye murakoze cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha